Shalom, selamat Paskah buat BSDN 3. Kelas ni rohano au dingolukon kelas ni rohano au dingolukon totong di rohakon mau liate kelas ni roha maringan olam di Tuhan dia mau liate kelas ni roha maringan olam di Tuhan dia berdoa di Yesus dingolukon berdoa di Yesus dingolukon totong di rohakon marlas ni roha doa dingolukon marlas ni roha doa dingolukon totong dingolukon mau liate kelas ni roha maringan holong di Tuhan dia mau liate kelas ni roha maringan holong di Tuhan dia madame jangan sonang dongolukon dirohakon madame jangan sonang dongolukon totong dirohakon kita telah diselamatkan oleh bilur-bilur Yesus. Dia rela berkorban untuk kita di kayu salib. Maka marilah kita berbahagia. Dahona uhumbe au dingolukon dahona uhumbe au dingolukon totong di rohakon mau lihat kelas ni roha maringan holang di Tuhan dia mau lihat kelas ni roha maringan holang di Tuhan dia kelas ni roha doa dingolukon kelas ni roha doa dingolukon totong di rohakon marlas ni roha doa dingolukon marlas ni roha doa dingolukon totong dingolukon mau lihat kelas ni roha maringan holang di Tuhan dia mau lihat kelas ni roha maringan holang di Tuhan dia mau lihat kelas ni roha maringan holang di Tuhan dia mau lihat kelas ni roha maringan holang di Tuhan dia. Horas, Shalom.